Ngito ngiti sangrin tao nga sa kaya no netamuta na mangkaray. Ite nagarawan namin markambing ite neka mamur neka remong rukwa gusake ata polis serang di sempo mbate di siam ranta motoa hemos dari rukwa gusake kuru baba na atai piang vela sampai cinta kasilintai ngasang adat rukwa gusake one temutana mangkarai di teho aya uba baru hoga do hemo ngagumamun rukwa gusake aine hoa tombo adat so to edea tulis kita negone sekolah demi tu baru ho ata mesen mongkolon to ravante swaleng buang iti ai tiata mulu jom mas lemanto lites tong leleng remori dedek papi aku kinadami kurcai lemori jarit sama helang lecad morisus ata batara roti aku bayangko yo ma pastor para mengkanang lamiti kepok Cara ngacen to buku lite caho aya hitu da anak bara butukan itu mutan mangkarai. Setiap kali itu dak manu ko selalu diakhir dengan turun cembol pak kebuta apa tuh bulu manu gitu. Cow terlalu gitu deh. Cow harus selalu gitu kebuta bulu manu. Caranya sebagai apa itu ngasang? Itu dia bagai tanda ya apa ngasang kita tombo di palu kata mene apa palu mene apa one kantor dan untuk apa setuju ngaji ho kan hode setuju ngaji ho jadi sekarang enggak raut itu bulu raut jadi emang hitung kuliah reking kuliah siapa jumlah bulu itu tema atau rata atau gitu atau sangger raut bagian nian raut gitu bagian etama ini etama one tengu tuh one tengu kuliah one mah etama ya beki mesin hiu di antara lebih pisan ka haeng apa haeng literal intinya mungkin semacam sah amen itu amen itu yang dimaskai jadi emang askai serta pernah rea cotar harus syarat itu semacam namanya kantor pak dalam satu pertemuan itu sepakat sudah untuk kunci sepakat itu untuk pongo tahun setombo pak kita ranggi tahun sengaji gua ujung tahun senuk gua gampo tahun sangger jauh keng kambir sawal kambir ngaran pergi kambir cikitura kami murah maka itu apa kira-kira itu ta pak gua pecinga dan luta acara apa itu mungkin sama kayak terus saya apa teman itu terakhir tuh terus saya dua nikah ya pak coba ya boleh maya rang ada langsung boleh maya rang ada tuang kok mangga boleh maya apa hiyo nak boleh maya gereja ya pak boleh maya gereja coba itu apa maksudnya condo yo condo kamping tuang kudu telatan ta embang gereja di contoh jadi ya lealtan kuli kadion oh iya itu atadion gitu belah condo lapar contoh rubeng kita nikah kudu nikah gitu tega ayo itu ga pokok nikah itu lebih yo ma pastor ayo nol soko berapa kerketan tuh raung kudu tiba sakramen nikah si anak dan metasua oh tite ma pastor kulit tes tong ti condo kambing mori bobo bakila bang bakar di sana keleta sua akhirnya pakar kita turap tiba sakramen nikah si setsua onel soko itu tarang itu tite ma pastor ataya mulu cuma selemantong lites tong lelenggerle lealtar morin aku ngaran itu ramon nami di kambing te ma pastor Tara mang kanang iti kepok
nganceng ko tema kepok na. Apa itu? Condoro tombon katlau. Tombon kanang itu, bolomai. Bolomai bolomai gereja. Tema gua lepara, tema ya kempeng. Gitu. Tombon kanang. Tombon kanang. Saya one kema, dia bola apa? One misa. Saya one misa ka itu lede ataya kekep. Anu rabu nih, cala mga valen la ma pastor gitu. Kira kami akan MLN itu ka. Valen ma pastor. Ani ora valen. Yo ma pastor. Pengo vale da ma pastor. Ma pastor. Vale di hal. Ay la parah yun. One parah itu. Tema valen ya. Tema valen. Oh gitu. Langsung kali digaga. Mari kita menuju. Tema valen ko lihat. Tema valen tombon. Condo kan. Alani le ata valen di kato. One apa? Lealta. Coba apa itu? One maitin. One maitin ga. Tertahan. Yo ma pastor. Yo. One maneho kami lipur liuk mongkolon tone lupi compang geluko. Ay to ma bana nama pastor. Ay lesoho kurti bahasa sakramen nikata sakramen kami si anak rata suai. Ya. Yohanes awi bergita. Itu contoh. Contoh. Neo ngaji dami kambing morina ngaran nama pastor. Kalau nekain kilo serani tai si anak di atas sua. Kuruve anggera ko stay mancingari. Neka ko bagas neko kena neka ya. Koas neko kota. Poro rau neko ajo site. Cabi neko buas o nekain kilo serani disi. Neko ne mai kejora ko kampu. Gori ko di seta ingrolon o nekain kilo. Poro ita kue ganci bal paengang mandi. Poro husur dumpu pagat mako si setai one kain kilo. Tadang kue stai dat de kue stai bi. Itu serabang gawak pujut musa kacangkem dami. Kambing ite ma pastor. Raban teswala buang ite. Ai tiata mulu jom mas lemantok. Lites tong leleng remori dedek. Papi aku kinda dami kurcai lemori jarit. Cama helang lecad morisus. Ata batara roti aku bayangko. Yo ma pastor. Tara mengkanang lamite kepok. Gua amplop. Gua apa ngasang? Amplop gitu. Stipendium gitu. Stipendium. Valen la pastor. Valen la ma pastor. Yo itu rabang nafas di tengah sang malay camping ami atalitan tema laro jaung tong le altar morna kungaran ma tema cala kecalan raman dite ramis tong lelen gelet ob caile mor jari tong araman di tengah sang malay. Terima kasih mak. Gitu Asli apa? Tede bahkan persembahan sobok. Terima kasih banyak ya Ma Frans. Saya rasa gitu ya tetap tidak sekali. Coba ya dong kita nanang kita apa mi tugas itu. Ta mga gega ko valen. Mga pengasang mata ya pengasang doba do pecin. Terima kasih banyak. Balik ya. Sama-sama itu. Turun cembol kita Ma. Ho kalau turun cembol tegi ko era vang tong utitong dito. Latan sanggeda lawan itu tanah apa lu truko aku sake serung apakah dopo kata nila sohoko perlu vavana na vava sale taya vavo jaung ko gitu kau ada ta mangrai serong kembali di sana calama aku tuh itu so aku nipu tuh gitu ya apa tak perlu pandai itu apakah ngolut bon kata acara ko lonto pian tanah ko mungkin mangaya tuh gitu yo Gitu ngiti sangrin tao nga sekaya no netamutan na mangkaray. Ite nagarawan namin mar kambing ite neka mamur neka remong rukwa gusake ata polis serong di sempo mbate di siam ranta motoa hemong tayo rukwa gusake kulu baba na atay piang wela sampai cinta kasilintai ngasang adat rukwa gusake one temu tanah mangkarai di teho aya uba baru hoga do hemong aku mamun rukwa gusake aine hoa
tombo ada coo to dia tulis kita nekone sekolah demi tua baru ho ata mesin mongkolonto memang alonto bantang ACKE mule gitu kole ngasang bantang one maya avintuk memang cakam vai kota ya dat ngasanga tiba voe kong ngarpean cuma anak rona tite to de malenga tulisone surak resto ngagutikton situ landing la sengit aku lalonto torok sama ya aku tatu alaing memang vintuk aku bantang one ACKE mule sehingga bae litengo nanggo meti bana kemina nanggo meti kambo vai nanggo kole mengoa cuma anak rona tite ngowadar batu kembaru ata mesin senget tilu ital mata lonto sama onea alu piracap data tua kone lutur nanggo ai tara bae kole kami odano tua kurbaya ku kecil ayam odano telo aso nomor gena jadi memang alege tua kadang mga acara tambor gena mai terus manana mai ku cek hasil mai talege tua so eng canggu gitu kat kita sengit untuk buat apa porong mata porong mati agua lonto tontil agua lonto leok kita merep kita lonto vaya lutur agu semap kut hidup sehingga remeh itu lite hidup sanggeda tombo so ai toe maleng neko hio bau tuan tulis toe maleng tulus agu toe induka kita ko go de tombo ho atuh la hidup hio agu lut agu lorong memang ya lonto onea bongko kone keluarga mu itu atamisem itu jadi luta gulorong sangeda memang bantang lontong bersale-sale dite lontong baru avo dite neka mangaraos kat pian salang kok coy bodong ento boki sale ta mustia mangarang dite kudu sengeta tombo situ pe kudu ida plitea kali gitu neme tombo gitu nego neme tombo ho itu koya rawan dame marte luar biasa terima kasih luar biasa yo aku lupa banaan kyo mau ma Frans yo te ya itu kuliah arfang dah ku ma Frans ya atau polita baik pecudaku aya kuliah tura waktu kabur totonai molo ngalis pokok naik itu kita mengata cekan politia sageda ngepuk mau gua baik itu lu terus gua sakit cewek kita ducuk nga bawa baik diteranggona mana botol hokul laku tombon agua tura loreng tuak wali dia sageda nangas tukang ngariti tegia ngaji dah poruma ngaku ya posone lonton lu soko ya orang cekang lonto keruta dulu pun curu foto mak. Yo. Aku kaya fakir sengertai. Keruta latang ta anak teki wahan tu gitu. Sangra sekaya ni temu tanah mangrai, ko temu tanah lino. Nyakat wahan kaeng. Ko tani ka kuya hemo aku mau urus ngasanga adat. Ruko aku sake serong aku bate di sana. Serong di simpun. Jadi latang ta nangas tukang ngerite, ko terdin seger peci. Tombo sangra apa tamu politik aku tanya sangra apa bae. Ma pamanayan ko lah. Vali dia, tiba dia nak delik maksudnya. Jadi ya, hokul itu akrak. Tanda terima kasih ya latan sanggida di aditi. Jadi ngaji aku pulang itu kalau sehat berkelawan wakar, level pesena. Aing kau cara 90 tahun dari setara Indonesia, murid dari kota. Itu tuher bangkana ma tuak. Vali dia. Yo anak, Yo. nakuwalin ko lela kuman, harapan di tengah sang anak lain. Anak vali dia ko lela. Yo. Newar wanda ko kule kambing iti anak. Apa tapan de ditin. Onel soho anak. Kurva bana antay. Newar wanda situ. Gitu kole. Newa sanggeda sekaya ta cuma ditin. One temutan alinoho. Kuduta. Mbatir. Tai itar ngasan curup situ. Anak. Neko malia. Aku markole. Mesen tu coone. Apa tanu kagu tenan di telawang ko. Cewen kole kurbai lisa se kair piang mai binting abang. Oleh.
Porfian kira Wancing garing neka mangalambal batang ronggodo ono neme perjuangan dite. Kudu kair wakin ngasang adat Manggarejo. Anak nekor mendete. Terima kasih te. Oh kalau itu akan aku te. Bali di IT anak. Luar biasa. Gue kita ini conference nanti aku ngasih. Mungkin kalau ada judul-judul lain mungkin mah aku lampau gitu. Kayak itu kayak